дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. душанбе ва боку мехоҳанд парвози мустақим боз кунанд. чанд километр марзи тоҷикистону қирғизистон ҷудо шудааст. посухи ҷабборов. меравам то даста беҳтар шавад. хоҷаев истеъфояш аз хоҷандро шарҳ дод. таъиди ихроҷи 400 дипломати рус аз ҷониби вазорати умури хориҷии Русия. Карзай: шукуфоии Афғонистон бидуни бозгашти духтарон ба макотиб мумкин нест. бо шарҳи бештари ин хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмонова. салом. душанбе ва боку қасд доранд парвозҳои мустақим боз кунанд. гузориш медиҳад трен. дар ин бора Рустам Соли сафири Тоҷикистон дар Озарбойҷон дар як чорабинӣ бахшида ба 30-умин солгарди истиқрори равобити дипломатии ду кишвар ибрози назар кард. ба гуфтаи дипломат, мақомоти ду кишвар раванди ифтитоҳи хатсайри мустақим дар масири Душанбе Боку ва бозгаштро баррасӣ мекунанд. сафир дар баробари аз саргирии ҳамлу нақли ҳавои миёни пойтахтҳои ду кишвар гуфт ки имконоти нав барои афзоиши гардиши миёни Озарбойҷон ва Тоҷикистон мавриди ҷустуҷӯ қарор доранд. ёдовар мешавем, қаблан маълум шуда буд ки Тоҷикистон парвозҳо бо Ҳиндустон ва Эронро аз сар мегирад. ҳавопаймоҳои кишварҳо пас аз танаффуси дусолаи марбут ба пандемия аз коронавирус ба парвоз шурӯъ мекунанд. ширкати Somon Air аллакай интиқоли мусофирон ба Деҳлӣ ва аз Деҳлӣ ба Душанберо оғоз кардааст. ҳамин тариқ парвозҳои масири Душанбе Теҳронро ширкати Iran Air анҷом медиҳад, аммо санаи дақиқи парвози аввал то ҳол мушаххас нашудааст. илова бар ин, Тоҷикистон дар ояндаи наздик теъдоди парвозҳои мунтазам ба Алмато, Дубай, Истанбул, Тошканд ва шаҳрҳои мухталифи Русияро афзоиш хоҳад дод. қарор аст теъдоди парвозҳо ба Қазоқистон аз 1 май то аввали июн афзоиш ёбанд. Содир Ҷабборов, раис ҷумҳури Қирғизистон, гуфт Тоҷикистон ва Қирғизистон бештари марзи муштаракро ҷудо карданд. дар суҳбат бо хабаргузории маҳаллии Кабар ӯ зикр кард ки 900 километри умумии марзи муштарак, 600 километраш муайян шудааст. Ҷабборов афзуд, сохтмони садди марзӣ танҳо пас аз тасвиби ниҳоии қитъаҳо оғоз мешавад. баробари ҳалли масъалаҳои баҳснок ҳарду ҷониб ба сохтани девор шурӯъ мекунанд. гузаргоҳҳои сарҳадӣ кушода хоҳанд шуд. тиҷорат оғоз мешавад, гуфт ӯ. дар мусоҳибаҳои қаблӣ раис ҷумҳури Қирғизистон барои ҳалли ниҳоии баҳсҳо дар марз бо Тоҷикистон изҳори омодагӣ карда буд. ба гуфтаи ӯ, ин масъала бояд зудтар ҳал шавад. ёдовар мешавем ки ҳудудҳои тақсимнашудаи байни ҷумҳуриҳо давра ба давра ба минтақаи низоъ табдил меёбанд. барои рӯй надодани чунин ҳодисаҳои фавқулода гурӯҳҳои топографии ҳарду ҷумҳурӣ оид ба тақсимоти сарҳад мунтазам вохӯрӣ мегузаронанд. Рустам Хоҷаев ахиран аз мақоми сармураббигии бошгоҳи Хужанд истеъфо дод. ин нахустин истеъфои мураббиён дар мавсими нави футбол аст. ӯ дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон шарҳ дод ки чаро тасмим гирифт тарки даста кунад. ном бурда гуфт барои худаш чунин хулоса баровард ки истеъфо диҳад, зеро вазъияти даста вазнин нагашта ягон мураббии дигар онро ба сатҳи баландтар бардорад. чунин вазъияте аст ки ман биравам шояд хубтар шавад, мураббии дигар биёяд, бозигарон шояд дигар шаванд, муносибаташон тағйир ёбад ва сатҳи даста боз ҳам баландтар гардад, таъкид кард Хоҷаев. мураббӣ таъкид кард ки истеъфояш ба бозии ахири даста рабт надорад, дар умум мехост аз кор дар ин тим биравад. Хоҷаев дар мавриди навиштаи идеи аз мухлисон ва афроди наздик ба даста ки махсусан легионерон хуб ҳунарнамоӣ намекунанд ва ё нофаҳмиҳо доранд миёнашон гуфт, шояд чунин ҳам буд ва ё мо ҷои нодуруст кор кардем, бинобар ин дар даста навгонӣ кардан лозим аст. ном бурда гуфт дар даста низ хостанд ки бимонад, аммо тасмими ниҳояш ин аст ки биравад. то кунун роҳбари вилояти Суғд аризаи истеъфояшро имзо накардааст. ӯ ҳамзамон гуфт ки аз ягон даста пешниҳоди корӣ қабул накардааст. омодагии дастаро Хоҷаев дар ҳоли ҳозир хуб арзёбӣ кард ва гуфт ки шароит фароҳам шудааст. ёдовар мешавем, Рустам Хоҷаев ба Хужанд моҳи январи соли 2021 омада буд. Рустам Хоҷаев аз соли 2017 то 2018 Хужандро роҳбарӣ карда, бо клуб ҷоми Тоҷикистон 2017-ро ба даст овард ва дар чемпионати соли 2017 медали нуқра гирифт. ӯ 49 сол дошта солҳои 2013-2017 ба ҳайси мураббии беҳтарини Тоҷикистон шинохта шуда буд.
یوگنی ایوانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است که پس از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین حدود 400 دیپلمات روس از 28 کشور غربی اخراج شدند. در برابر جاری کردن تحریم ها اخراج دیپلمات ها به یک اصول دوست داشته مجازات مسکو تبدیل یافت. این از سال 23 فوریه آغاز نشده است بلکه خیلی پیشتر شروع شده بود. اما از آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین حدود 400 دیپلمات روس از 28 کشورهای غربی اخراج شدند، گفت ایوانوف در مجلس کمیسیه شورای فدراسیون در امور استقلال دولتی. یادرس می‌شویم که روسیه روز 24 فوریه عملیات ویژه را در اوکراین آغاز کرد. کشوردار روسیه ولادیمیر پوتین هدفهای آن را حمایت آدمانی نامید که طول 8 سال از سوی رژیم کیف مورد تحقیر و نسل کشی قرار گرفتند. برای این به گفته او در نظر است که نازیزدایی و غیر نظامی کنونی اوکراین انجام شده تمامی مسئولین جنایت‌های خونین ضد مردم آسایشته در دونباس به جوابگیری کشیده شوند. اما درباره اشغال اوکراین سخنی نیست، تاکید کرد رئیس جمهوری روسیه. در این زمان قوای مسلح فدراسیون روسیه وظیفه اساسی مرحله اولی عملیات مخصوص را انجام دادند. آنها اقتدار جنگی اوکراین را به طور نظررس کاهش دادند. حامید کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان با تأسف بار خواندن عدم بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم گفت ما می‌خواهیم که همه دختران به مکتب‌ها برگردند. وی با تاکید در اینکه شکوفایی افغانستان بدون بازگشت دختران به مکاتب ممکن نیست افزود. مردم افغانستان این را اجازه نخواهند داد. من مطمئن هستم که مکاتب دختران بازگشایی خواهند شد، زیرا این چیزی هست که مردم افغانستان میخواهند، به وضوح خواهانی آن هستند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت مردم این کشور به ویژه علمای دین به باز نشدن مکتب‌ها واکنش نشان دادند و چنین واکنش‌ها باعث بازگشت دختران به مکتب‌ها می شود. حامید کرزی گفت در ملاقات با طالبان درک کرده که آنها نیز می خواهند دختران به مکتب‌ها برگردند. قابل ذکر است که طالبان بعد به قدرت رسیدن در افغانستان درهای مکتب‌ها را برای دختران بستند. اخیراً مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفت که وزارت نیت دارد در همه ولایت‌ها و حتی نواحی مکتب‌های دینی معیاری بسازند. وی در برابر تعلیمات معاصر به تعلیمات دینی تاکید کرده و گفت که طالب علمان بسیاری از مدارس تا حال از تعلیمات اسلامی بی‌خبرند. مولوی نورالله افزود در روزهای نزدیک ساختمان مدارس دینی در ولایت‌ها آغاز می‌شوند و این مشکل در تعلیم دینی حل خواهد شد. در همینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.